Ikadua no ti gamina ni Paulo dokyo kay do Tisalonicia. Ni ikadua do rakwawat-watek. No simirwa may si Yes Kristo. Apanyirsiringan ta. Numaluvot ta amrapong siya mga kakteam. Naman kakdayin inyo. Di kamo ti makikaya maraot niya. So nakenakam. Numamiring nyo ipansidano mangununong so malas. Do minakapakaranos naranano araraw na ni Yes Kristo apanyirsiringan ta. Tana mga maog siraw tao so tsiring. Aman sino kapunado seri. Tana ni patulindadyaman no tao. Mapitsiring siya. Tana ipansida tsiring naman do tigamiam. Dinyo to nga no ingiwo tsiring daan. Tano umanam ranaw araruam. Manoyong wo kapatsiwuya daji yamataduto no aruwa tao. Amat siya no so nakenakam do. Irakuna so raratana italamorong na ni Satan. Atawa ya mapalulu sira mangido kararatan. Mangiwo kangina do makutukuto dalilano apoy. Iyara naam iwuya na sira utawo. Hajiraralay niya. Ta abnekenawo katao-tao na makarakarang pakano iraralay dano tao. So yang ina umlis na do raralayan dani yamataduto. Amapaka tao-tao duto. Manwa nyo na diyan kemo akman susya. Amina tsiring ko pa dinyo no kapatsikaup ko pa dinyo asyo. Nyo katenengan wo kiyen no amrarat do tawa. Irako na suraratana italamorong na ni Satan. Amyen so araro no nang ipay totoo na. Ta yanapapuno na kapivarino irako na so raratana italamorong na ni Satan. Atawo. Di pa mingong yudwo varina. Ta rararatan no muyuyat pa kanya. No si pilisen naranawo limano yamrarat do variyam. Uriwo ipituto naranano tawa italamorong na ni Satan. No si may si Yesuam agagan na karakat narana. Kabuatan naranano uyuyat na. Ipiravor-ravor na so tao. Ta no kapigegen na pa no irako na so raratana tawam uyatan ni Satan. Amaya kapi vari na so mapangyangyala ka vari. So ityak manay muyat dyan yung ori. Kalitanado di mga no yung tao no may kamadadaya na vari. Ta jida nga pao mano yung nanauna ni yamataduto. Amanta ni raso tumiyo no nga ikavino pada. Uriwuto na matsyuraira na jira ni yamataduto. Do malasa nakenakem. Umano yung do malasa nanao. Ujingano yung do mano yung nanawa makrano raratendam. Mamiminsirapi dudnan no piuyawiyan na ni yamataduto. Inyura na mga kakte naikarilo ni yamataduto naman masanib inyoa irsari di yamataduto. Tano kadinapa amaugan no karawanam ni pamnekan narana inyo ni yamataduto agapen. So nyavaywan na so uno nadnyo no sere. Ako yat na dinyoa umano yung do nanauna ni yamataduto. Umapasariya tsiritsing na ni yamataduto. Ni pamiring naman dinyoam. Uriwo yanimrara dinyoa. Matsikasarido arwarwi na ni Yes Kristoa panyirsiringan ta. Urian mga kaktean. Makakdeng kamuso na kenakaman. Unyinanaw naman dinyoa tsiritsing na ni yamatadutoam. Mayang iuria kano tsiritsing naman. Do tigami amiminen nyoa agapen. Na ikarilo yatan ni yamataduto. Akanyi Yes Kristo apanyirsiringan ta.
upang angarilawan nanyi yamatado toam. Uriuya puanno tumiyono nga sarasari no uno nedta. Amnanalaso nakem nadyaten. Inawi no si pasarayin nao uno nednyo. Kapayit na dinyo. Adyabliso nakenakem. Amapivariso may kamadadaya na apiya vari. Kapansinyo no apiya ciri-ciring.